اتحاد الجزائر الفريق الذي يسعى للمحافظة على لقبه القاري في كأس الكونفدرالية لسنة 2024. الجماهير العاصمية في مباراة ساخنة جمعت بين فريقين قويين فاز في مباراتين على التوالي. رفعت تيفو يحمل كلمة انفينكتوس وتعني الفريق الذي لا يهزم. نحن جاهزون للمحافظة على اللقب القاري. تيفو عالمي يمنح صاحب الرغبة إرادة أقوى نحو تحقيق فوز ثالث ليفض به اعتلاء الصدارة ب9 نقاط ضد منافسه القوي في المجموعة فريق فيوتشر المصري. الشوط الأول كان صعبا على كلا الخصمين اللذين كان يبحثان على الفوز الثالث لفض شراكة الصدارة في دوري المجموعات. اللاعب عبد الله كانو واستجابة لمطالب أصحاب اللون الأسود والأحمر حاول التسجيل مبكرا، لكن الحارس محمد قنش تصدى لكرته وأبعد الخطر عن شباكه. لم تمر الدقائق فجاءهم الرد من الضيوف عن طريق اللاعب مروان محسن الذي سدد كرته بكعبه، لكن الحارس بنبوط أبعدها هو الآخر عن مرماه. Toujours, Future, c'est une équipe très difficile avec beaucoup d'alternatives offensives. Et notre joueur, je pense qu'aujourd'hui, il a fait un grand travail défensif, ballon arrêté, pression, travail défensif en bloc. Je pense que l'équipe a fait un très bon travail. Et je dois insister. Félicitations à les joueurs et félicitations à le public pour la belle victoire. محاولات أخرى جاءت عن طريق اللاعب إبراهيم بن زازا الذي سدد كرته عن طريق مخالفة حبست أنفاس الحارس المصري، لكن خبرته أبعدت الخطر عن شباكه مرة أخرى ليواصل أصحاب الدار استحواذهم وهجماتهم المتعددة عن طريق اللاعب آدم عليلات واللاعب إسماعيل قاسمي. Je pense que ça c'est le football. Je pense que l'équipe a travaillé très bien. Normalement la première mi-temps c'est un premier mi-temps très bien joué. Et je pense que l'équipe a fait un très bon premier mi-temps. Et normalement dans les matchs toujours il y a des occasions. Je pense que c'est presque impossible que toutes les occasions de but sont buts. Alors ça c'est le travail des attaquants. Les attaquants doit faire 3, 4, 5 chances de but, il fait un but et ce but c'est le but de match. Alors pour moi ça c'est normal dans le football. Alors c'est normal que l'équipe a bien travaillé la première mi-temps et les buts arrivent à la deuxième mi-temps parce que normalement les matchs la première mi-temps c'est plus serré et il y a plus capacité physique. الشوط الثاني كان مغايرا تماما عن الشوط الأول، فهذه المرة ازدادت حدة المباراة. اللاعب عبد الله كانو حاول التسديد بقوة من جديد، لكن كرته كانت جانبية على الشباك. لم يستسلم اللاعب بعد إلا أن وصلته الكرة من عمق دفاعاته ليضعها مباشرة في شباك فيوتشر المصري، محققا فوزا ثمينا في جولته الثالثة على التوالي بالعلامة الكاملة والصدارة المنفردة.